Udah kekene gumine jani ulian media sosial. Lu keluarga anak kebenyang saling gode pasangan rame anak memitre sing wangi sing anak lu rame berita di media sosial tentang dunia perselingkuhan. Aneh lu ngaku sing bahagia aja pasangan ganti keluar ngalih kenyamanan curhat-curhat di media sosial ngorahang dewek neseng bahagia pasang status pasang story ngalih mangse sing tawange dewe nelaka kemangse tekan buaye aneh teman scroll nolih ibu status galau gede masukkan buaya pas gaya ngentul apa sih menarik masa pura-pura peduli pura-pura mau solusi padahal dia ingin mencicipi main gratis memodal solusi nggak sakit hati akhirnya masa pun terjerat di kamar bersemi ada duka gumine jani liu tuh warga beryahudian perselingkuhan tertarik tiap hari ada berita mengitre ketarik di media sosial kumi wayah zaman perselingkuhan media sosial. Bahagia aja pasangan ganti keluar ngalih kenyamanan curhat-curhat di media sosial ngorahang dewek neseng bahagia pasang status pasang story ngalih mangse sing tawange dewe nelaka kemangse tekan buaye aneh demen scroll nolih ibu status galau sing bahagia aja pasangan ganti keluar ngalih kenyamanan curhat-curhat di media sosial ngorahang dewek neseng bahagia pasang status pasang story ngalih mangse sing tawange dewe nelakar kemangse tekan buaye aneh demen scroll nolih ibu status galau asal situasi dialami dadi status asal situasi dialami dadi story status galau story galau mencari aneh peduli ngalih perhatian muani ikut